ثلوث وقعد نسربس بايلك ذي تغيوانين في السملال داس الخميس يمضبرن الولاية تيزي وزون إجارس مرايامة الولاية دون مهل تدبلت ناغ لودال ذي سلواين تغيوانين ناغ إمعون النسن يسلواين تغيوانين ناغ وذي إثني عوانن قدمن دم كل يوم وصرابون يتواكتبن وسيفسن ذي الماون عندها يصوض القديش غرسن يوفي كن تيدي سمكتا ومراياماتو الولايه نال السكرتير جنرال الولايه تفكيس تدريمت الى قن الدوله إذا زوارا أن مهال لادمينستراسيون لوكال نغلو الدالي نداكن الكثرة تغيوانين الولاية تيزي وزون مازالو دهكان تارا أحريش أم زوارو تدريم تنسنت نغلو بيجي بريميتيف. On ne peut pas demander à la commune de bien recevoir le citoyen, d'alléger les procédures, de livrer les documents dans un bon report, alors que les documents sont en retard. Si je prends l'exemple, le BP, il y a seulement une dizaine de communes qui ont vu leur BP approuvé. Alors le BP devait être voté et approuvé avant le 15 octobre. Donc si on demande à la commune d'alléger les procédures et de délivrer les documents dans un report, c'est déjà des documents. Donc le BP est facile, c'est un budget prévisionnel, la fiche de calcul, les impôts, direction des impôts, vous avez été notifié début octobre. Donc j'ai une situation, plus d'une quarantaine de communes, les budgets n'est pas encore adopté par... من بعدايا المهلاقين يبيض غف تسويلاتي لقد تبعنتي ثغيوانين أكن القاعدنت السرابس نبايلك ثمان سن كران يسلواين بويند غف ثليسان يد تسافن زاتن سن إثني جان وزميرنا غد قبلن كل تلوفا. À titre d'exemple, nous avons des chiens. Alors notre budget est défaillant, il est insuffisant, donc nous ne pouvons pas prendre une opération pour l'abattage de chiens. Et c'est une nécessité absolue. Faut-il l'engager ou bien il faut attendre, il faut laisser les choses telles quelles. Nous avons des problèmes dans les écoles. La plupart de nos écoles ne disposent pas de personnel, ni dans les cuisines, les cantines scolaires, ni pour le gardiennage. Et on vous dit, vous êtes tenu de prendre en charge les écoles, d'accord, mais avec quels moyens? Le personnel du pré-emploi, du filet social que nous employons, d'ailleurs à satiété, mais malheureusement, nous le formons au bout de 2 ans, 3 ans, on vous dit que le contrat est terminé, on les forme, ils sont serviables. La plupart de nos écoles, si on peut peut-être même de l'empêcher, fonctionne avec le filet social, avec le personnel recruté dans le cadre du pré-emploi, etc. Pourquoi? On aurait souhaité qu'on s'entende sur le sens des mots, le service public. Un kira, à la commune où je suis vice-président, je suis responsable. Je pense que depuis notre installation, on n'a jamais eu le temps de penser au service public. Je vais commencer par l'insécurité. L'insécurité a fait de Mkira, de notre commune, un bastion de l'anarchie et du sabotage et du اللي ثاقي ثبويت ذي غنفوسو فاغ الكواغض ذي القلا نكرانسن اكو ذكرت الوفا يشدن ارتغدمت جارسن اين يعني لي جوجمون كوليكتيف اكو ذي لي دومين كوين يعني الملك نبايلك ناغ الملك تغيوانين داينو في ديننا ومرايمة الولاية ناغ السكرتير جينيرال اكنا ديلين ترزات تمليليين دسرابس تغدمت اكو لي دومين اكنا زقرشن تيلوفايا كينيا أدن سميثي كان الولاية تيزي وزون 67 تغيوانين 21 اللي دايرات تيزي وزون بالقاسمي محمد سعيد بربر تلفزيون.